Jing iateh lok Jong ki Seng sain pyrthei UDP bat HSPDP kaba dep K RDA kandang iaineh kumba kajulong yakane pyntip the president Jong ka UDP uba Metbah Lyndoh Haka tarik naiweing Hadien baka UDP kala dep.ban shong yaka CEC meeting Katei ka CEC meeting Jong ka UDP kadai ru karai baka party kala iatai sani bha Haka bayadai bat ka MP election bat ka MDC election Haba kren cheki ladpathai kubor nakaliang uba Metbah Lyndoh ulaong baka Jing raya ka election MDC bat MP ka party shen kan sa IT sya ka election committee Jong ka party ban le ka badon kam Barangki members Boy nilai sini ka Ryan dan Kasi Kabedi bat ka Jing Jong ka UDP bat ka HSPDP apo ka Regional Democratic Alliance Banang penskam bat ka Kaba ya cekmat meeting kami layo jong ka HSPDP ka dia November macam lah kita sih dah kau ikat sur parti kita ya cekmat kita mat lagi kamu jong K RDA kabedi bat ka MP election ru ka ada kren apa akan di election pemerintah kandon ke jadi kat nakali yang jong ke HSPDP bat ka PDP nak kabata jadi campaign election kaba sayo haulus Snem buat nak kabata ka tura parliamentary seat pada ni untuk CEC mendakasi kala komiti ya komiti jangka parti dekat bat kat dengan senior leaders jangka parti na health bahkan sesong bat kat Haka badi bat KMP election nang ta susu Haka badi bat ka CEC mendakasi kala approve ya ka state election committee nak benta ka MP election bat kumjuru nak benta ka MDC election de nalor kini i dan kiwei ki member bade i president ki secretary of respective districts kiba jiru ki khot abawan kam wili na komenta kitu ki constituency ki bahap ha kawai ki district de ini numpat dan kono muji kan dari kandidat dari ino ha ka start jong state election committee nak bata ka jinjin yaki ketom maka diberkat ha ka bade ban kandidat jong parti de nang ta susu kala CC ru kala ai ka election maka bata baro ki district bagi circle ba kin nang patrun cekmat yaki kam jong parti ban klan bos abor ban aku cukup bor ban pendikna ba dilong loy ban ikun ya election lada kawan hagan. I'm very sure that this time, after what has happened in the last MLA election, I think people will realize that UDP is the only party that they will be. So to hakabeli bakata na lugin election dua dep ndai don ka expectation manginjom kadang-kadang buat kan ndai ni soto bagi don ro ki jing klot hangni hatai hakabeli bakata. So by experience, after we have gone through all those nilai yang babon ki berkat but ka party nilai syong man perkat ba kai ba ba mangin amlei tang ka Lynti bangin simban rekam ndai wat kan dia tu simban jil nang scam ba mentang kan ingin ubah lah ba ki Paidbah ki very much ki the long sa Haka said Jong IDP kalau mentang kata ko